নমস্কাৰ পিকে এডুকেশ্যন অফিচিয়েল ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ গৈ আছোঁ কেইটামান গা ধোৱা সম্পৰ্কীয় ইম্পৰ্টেণ্ট কোচ বাক্যসমূহৰ সম্পৰ্কে। তো পলম নকৰি আৰম্ভ কৰিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'খনি। নাং বিটাদে নিলাম তো তুমি কি কৰিব বিচৰা? What do you want to do? आं तिलु निलाम तो मैं गा धुब बिचारू। I want to take bath. आं तिलु दं तो मैं गा धुई आसु। I am taking bath. चां तिलु दं तो कोन गा धुई आसे? Who is taking bath? चां तिलु ना कोने गा धुब? Who will take bath? नां बेतेने तिलुसा तुमी कियो गा नुधुआ? Why don't you take bath? नां बिबला तिलु ना तुमी केतिया गा धुबा? When do you take bath? आं तिलुने लाइतो बा आं तिलुने लाइतं तो मैं गा धुबलै गई आसु। I am going to take a bath. उजाने चां तिदुलु ना ताक कोने गा धुई दिब? Who will bathe him? फाय आं तिदुलु लाखाना आहा मैं तुमाक गा धुई दिम। Come on, I will give you a bath. नानी तिलु नि दं हाना तुमार गा धुआ हल ने? Have you had a bath? साबान लाखाय जागिन साबनेरे हाथ धुआ। Wash your hand with soap. नां टाइबन तिलु खसा तुमी एतियाव गा धुआ नाय। You haven't had your bath yet.